Oke. Gitu. Pertama. Sekarang. Sekarang. Apa? Giliran saya. Umurnya masih 4 tahun, belum sekolah tapi bisa belajar ngaji, orangnya cantik dan salehah, amin, dan pintar, amin ya Allah. Terus ini belum bisa ngomong terus lagi, tapi nggak sombong, suka menabung. Hah? Suka menabung, nggak suka jajan, sukanya belajar, sama ngaji, sama makan sayuran, sama bayam, sama jagung, sama wortel, sama kita dulu kakak apa? kakak dulu katanya. Kakak Dede. Kakak tuh. Ya, kakak Dede dulu apa kakak? Kakak. Bilang ke teman-teman. Teman-teman salah teman-teman orangnya. Untuk sono. Salah. Salah gimana? Orangnya. Ternyata siapa yang baca sekarang? Kakak saya. Orangnya cantik. Punya 8 tahun. Sudah sekolah. SD kelas 1. Terus? Kelas 2. Terus? Orangnya pintar, soleha, cantik. Orangnya suka ngaji, menabung, suka belajar ngaji, suka sholat. Tapi orangnya galak sama adeknya. Sini miknya dek. Mana Quran? Kita nggak tahu. 2 hours later. Fakhalaqahu. Iya, walau lancar. Tapi tak benar. Maka jangan dilanjutkan. Ulangi sampai betul semua. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah teman-teman. Sudah selesai ikhwannya. Sekarang kita baca surah An-Naba bersama Dede Jaha. Umurnya masih 4 tahun, belum sekolah tapi orangnya pintar, solehah, dan baik hati, suka belajar ngaji, suka menabung. Suka apa, masak nggak? Suka makan sayur, iya, sama bayam dan jagungnya. Jombi. Jagung. Iya, gue kali jombi. Iya. Kakak siapa tuh? Komen kakak. Kakak. Al-Fatihah dulu. Iya. Dulu bentar. Kakak Rindu Ais tuh. Imut banget adeknya, amin ya. Pinter banget adeknya, amin. Adeknya kelas berapa? Belum sekolah kakak Rindu Ais ya. Masih 4 tahun ya deh ya. Alhamdulillah. Tadi dulu bentar, belum selesai. Terlalu. Kakak My Family, kakak Andika ya. Halo, aku kembali ya kakak Andika ya. Selamat bergabung kakak Andika. Hai. Iya. Oh jatuh kak. Kakak Andika, alhamdulillah ya kakak Andika ya. Amin ya. Ayo teman-teman bareng-bareng yuk. Lanjut ya. Teman-teman. Gitu. Teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan bunyikan loncengnya, dan tetep dan juga menyimak biar makin seru ngajinya bersama saya. Ayo kita mulai. Surah Al-Fatihah dulu ya. Iya, ayo ikutan kita mulai. An-Nabanya belakangan. Oke, siap. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil
Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bifirli wa ilayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffasati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasada. Iya, pintar. Lanjut. Bismillah. Nggak apa-apa, ayo belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Terus. Tabat yada abi watb, ma'akna ma'hu wa ma kasab, alasana lam zatahab, ahadu amma tahatab, fijidiha hadum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'a nasrullahi wal fath, aidan nasaduna fi dinillahi afwaja. Asabi bi'amri rabbika ta'winahu kana tawwaba. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma. Ulang. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Antum abidun ma a'budu, ana abidun ma abattum, antum abidun ma a'budu, kum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kautsar fasholli rabbika wanhar, inna sani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Aital ladzi yukazzibu bid-din, fazalikal ladzi yad'u yadayhi, ayamudu ta'amil miskin, fala musallin, azinahum an salatihim sahun, azinahum yura'un. Bismillahirrahmanirrahim. Iya fi Quraisyin ila fi mayata sita yusuf Faya budu ba'sa bais Alladhi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf. Bismillahirrahmanirrahim. Am tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil am yad'a kaidahum fi tadhir. Asa ayin tayan ababil Tamim bijatim mezijih Faja'ahum kasim makul. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Walai koim sati'u masa'ali jama'ama wa atada yasamu annama qadah Kalla Kaim mazanafeh Utama ama adro kama utamana uimu kada tari tata afida inaim musada fi amadim mumaddada. Masya Allah ya. Sadaqallah. Iya. Ajib. Yang anabang ya belum ya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita baca Anaba bersama Dede Daha. Umurnya masih 4 tahun, belum sekolah tapi orangnya
bisa ngaji, pinter, orangnya baik hati, tapi suka belajar ngaji, tapi kakaknya nggak mau gantian sama adanya remote-nya. Remote apa? Remote TV. Remote TV. Oh, TV pribadi Ki. Ini teman-teman ya. Ngomongin terus bareng-bareng ya nak ya. Kami family cat apa Kak Andika, alhamdulillah Kak Andika ya. Kakak Dufan. Iya. Nggak boleh. Iya iya. Kakak Dufan Defender. Assalamualaikum. Tuh, Kakak Dufan. Halo Kakak Dufan Defender. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Asalina, pinternya adeknya. Amin amin ya Allah. Amin. Salam kenal Kakak Asalina ya. Kakak Asalina. Lupa assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Rindu Ais, tinggal di mana tuh katanya tuh? Jadi Jahra. Tinggal di rumah. Bener sih, iya bener. Tinggal di rumah Kakak Ais ya. Kakak Rindu Ais. Jadi Jahra tinggal di rumah. Iya. Tinggalnya di Bekasi ya kakak ya. Iya. Wih. Tep layar iya. Kakak Ais ya. Tinggalnya di mana? Di Bekasi Kakak Ais ya. Kakak Laras Asila tuh, hai tuh Kakak Laras tuh. Dedek, Kakak Laras Asila. Kakak Laras. Itu mama lo, Dek. Itu mama. Kakak Laras, halo Kakak Laras ya. Salam kenal Kakak Laras ya. Iya, lanjut teman-teman yuk. Terima kasih teman-teman yang sudah komen-komen ya, sudah like, sudah tap layar ya. Berkah selalu teman-teman. Iya, masya Allah. Bilang teman-teman. Teman-teman, sekarang kita baca surah Al-Alaq bersama Dede Jamunya masih bertahun belum sekolah tapi bisa belajar ngaji. Ya amin ya rabbal alamin. Ayo teman-teman kita mulai yuk surah An-Naba ya. Auzubillah ya Dek. Ada udah? An-Nabanya ada belum? Ayo surah An-Naba. Aduh, Tar dulu. Selama nggak Pok? Ngai. Sini. Mami sini bantu. Sini yuk. Ada kakak Dede Jara duduk. Ambil dia rapiin untuknya. Ayo kita mulai yuk surah An-Naba. Ini Al-Qur'annya udah robek teman-teman ya, maklum udah sering dibaca jadi pada copot teman-teman ya. Nanti diganti lagi yang baru insyaallah. Ayo auzubillah yuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin nabai ajirun fi mutalifun qala sayalamun summa qala sayalamun am najaya adam hada ajibatada akakana kun asaja Waja'alna nawmakum subata Waja'alna layla libasa Waja'alna nahara ma'asha Wabanayna qawwahum sab'an shidada Waja'alna sirajan wahaja Wa'amzalna min musyirati ma'amun sajjaja Nugbisa biya ba'u nabata Wajannatin Fa'afa'ina yawma fa'ikana mikota Yawma yunfa'u fatatun awaya Wa'fa'ati samun fakana subuaba Asyirati jibau fakana saraba Inna jahannam fakana smiya soda Itta'ina ma'aba bisina fiha aqaba Ayasukuna fiha badawa saraba Ya mima gasako jaza'u wifaqa Ilahum kanu ayajun naisaba Wasabu bi ayat ilagi sabaku Asain asayna kitabah Syukuran nasidakum ila azabah Inna ayamutlakin fasa Daiwa nabaka bi asabah Akasam yaka asma'una fiha Aka kisabah jaza'am mihu bikata nisabah Abisa mawati wa adiyama baina mama Ya yang bikana min kitabah Yang maiku huwa ma'ayakofah Ayatahuna ayaman anyahu wa maqalabah Sayika yang muhaqqa Masya atau saya bima'abah Inna azanakum sabang qaibaya Mayanguma umakadu majada Pada masyarakat kafah kunci coba Masya Allah. Masya Allah. Sekarang Sekarang kita tutup ya. Ya sebelum saya tutup Sebelum ditutup
Ini dulu bacain komen-komennya tuh, teman-temannya tuh pada komen tuh, ya. Kakak Soleh Apriyantoni, alhamdulillah, semoga lancar ya, Dek. Ayo kita sama-sama ngaji. Apa? Komen-komen katanya, komen-komen. Siapa? Kakak Nahla komen-komen. Iya, Emang bagus. Emang bagus. Ya teman-teman ya, kakak tadi mana tuh ya? Ayo kakak Soleh Apriyantoni, alhamdulillah semoga lancar ya, Dek. Ayo kita sama-sama ngaji. Ya kakak ya, alhamdulillah Dede Zahra sudah kelar ngajinya ya, udah jam 8 lebih kakak ya, setengah 9 kurang nih. Lalu kakak Rindu Ais ya, ibunya di mana? Ibunya di mana, Dek? Mamanya di kamar ya. Ibunya ada kakak ya di kamar ya, tadi lagi habis sholat. Bukan. Iya, habis sholat ya. Kakak Ira tuh, kakak Ira Bangkok. Hebat ngaji, alhamdulillah, amin ya. Ayo, Bi. Kakak Zahra Uno tuh, kakak Zahra Uno. Assalamualaikum adek cantik. Iya, sama namanya. Saya juga namanya Zahra bilang gitu. Saya namanya Turunin nggak apa-apa. Zahra. Iya ya. Kakak Rindu Ais lucu banget adeknya waktu ngaji. Iya. Emang lucu nih ya teman-teman ya, kakak Rindu Ais ya. Ngomong-ngomong, kakak Rindu Ais tinggal di mana kakak Rindu Ais nih? Ya, Di salam Bogor. kenal ya. Di Bogor emang. Bener deh ngomongnya. Teman-teman makasih ya bilang gitu. Teman-teman, makasih ya yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan bunyikan loncengnya. Dan like juga. Iya. Makasih Dan teman-teman sudah tap-tap komen-komen. saya dan juga menyimak dan komen-komen. Terima kasih teman-teman gitu. Terima kasih Yang teman-teman sudah komen-komen. yang sudah komen-komen. Salam kenal Salam kenal dari saya dari saya Zahra. Zahra. Usianya 4 tahun. Usianya 4 tahun. Dadah, sampai jumpa teman-teman. Dadah, sampai jumpa teman-teman. Iya, kita tutup yuk. Kita tutup yuk. Kakak Rindu Ais dari Surabaya tuh. Ya salam kenal kakak Rindu Ais ya dari Surabaya ya. Salam kenal Bapak ya. saya nih. Bapak saya. Iya, salam kenal teman-teman ya, kakak Rindu Ais Bapak ya. saya nih. Bapak saya. Ini anaknya. Ini anaknya. Iya. Ini nih. Apa tuh? Ini nih. Apa tuh? Ayo, tutup teman-teman ya. Ayo Kak Dedek, tutup Dek. Kak, ini ada saya nih, bayi nih. Nyunyu. Iya, baik ya. Kalau ini saya. Ini Caca. Oh iya itu. Iya bagus itu. Lawan ya, bagus ya. Jalan ya. Keren. Iya. Mantap. Iya, no, pada komen tuh, kartu player tuh. Makasih teman-teman ya. Iya. Aduh, pusing. Ayo, kita mulai. Kita tutup yuk. Ayo ulang. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan Ya rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi
Rabbi habli minas sholihat, Rabbi habli minas sholihat, Rabbi habli minas sholihat, Rabbi habli minas sholihat min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Rabbi hamdi minas sholihat, Rabbi hamdi minas sholihat, Rabbi hamdi minas sholihat, Rabbi ij'alni muqimas shalah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha. Fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Minta salat. Oke teman-teman ya, masya Allah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah selesai ngaji. Sudah Ya kakak Rindu Ais di Surabaya, jangan bercanda tuh katanya tuh, kata Kak Ais tuh ya. Yang bercanda tuh, iya bener kakak Ais ya, bercanda aja neng bocil-bocil nih. namanya juga bocil-bocil. Namanya bocil-bocil. Ya teman-teman, sekali lagi makasih banyak teman-teman ya, masya Allah ya, sudah komen-komen, sudah berapa ya, berkontribusi ya, menyimak ya, kita ngaji bareng-bareng ya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di hari esok di jam yang sama. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan ngomong sama anak lah, ayo ngomong. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dan bunyikan loncengnya. Dadah. Dadah. Besok ya. Sampai jumpa di hari esok ya. Insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.